Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov per 22 Desember melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, militer Rusia menggempur area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina di dekat Kucherovka, wilayah Kharkov, dan Novosibirsk, Republik Rakyat Lugansk. Akibat serangan hingga 15 prajurit Ukraina dan 2 kendaraan bermotor dimusnahkan. Kontak senjata juga terjadi di arah Krasny Liman. Serangan artileri Rusia bertubi-tubi ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Unit musuh yang terkonsentrasi di dekat Sergeyevka, Republik Rakyat Lugansk, dan Terny, Republik Rakyat Donetsk, dinetralkan. Kerugian militer Ukraina ke arah ini berjumlah lebih dari 20 prajurit Ukraina tewas dan terluka. 2 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pickup. Igor Konashenkov melansir secara total 350 pesawat terbang dan 188 helikopter. 2.694 kendaraan udara tak berawak militer Ukraina dinihilkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.191 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 934 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS. Juga 3.700 meriam dan mortir artileri Medan, serta 7.707 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 660 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir, termasuk 1 jet tempur, 5 drone, dan 6 unit artileri. Ukraina mengklaim 100.400 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik, termasuk 283 jet tempur, 267 helikopter, 3.003 tank dihancurkan. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat berbuah manis. Zelensky mengucapkan terima kasih paket bantuan baru dari Amerika Serikat senilai 45 miliar dolar AS. Ia juga memastikan dukungan yang diberikan Amerika Serikat bukanlah amal, melainkan investasi pada keamanan global dan demokrasi. Hal ini disampaikan Presiden Ukraina itu di hadapan Kongres AS pada Rabu 21 Desember waktu setempat. Bantuan AS bukanlah amal. Ini adalah investasi dalam keamanan global dan demokrasi yang kami tangani dengan cara yang paling bertanggung jawab, kata Zelensky. Bantuan mencakup rudal Patriot, sistem pertahanan udara, hingga amunisi untuk mengusir penjajah Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10. Belum ada tanda-tanda perdamaian. І за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один обговорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні!